yeah. Oh, Nayas, Niamiko Mubiano enka ever sasa. Me say yare na atena wo so ache no. Enku enye no ne beku enu nti me se oho beto nya gidie me hye wo nkran se ahokyere no wo hia no eni da so na asa no. Na enwum no wo ho surprise no. Hey, se de fia ebeye butubutu. Ebeye gidigidi. Ni amiko mu bia no enka. Ever since. Oh, everybody, ese me call register. Ese enwum ni wura no. Ahofe. Obaapa. Obroni. Chese papa bi. Ese wetimi training me. Na voice ne ba. Na ye bo oto ana mo say. Ebusun afọ me ma wakwaba e de mo ba experiences in life so. Experiences in life. Of way. Abrabom ekokori ase enkomodie enkranhye bibia wo mu be na de san ye ni kan se ye to nsa frɛ counselors asofo ekokudamfo emomo baso enase kase enkoma aboafo wona so mase nyina papa go furniture enkunya papa fia efe na hote na hodin wom bedofo woguso eye sales ne din woni chirem sisi a e wo Kisema junction ne so ho no mo a maka chiro se bebi ekobia no kai se eye free ko ha ne ye nchekura na of echi ho bebia tachiman chese brekum sunyane bebi ekobia kai se e free togo nyina ko a ye nyo 1 cent kura eye free eni ti bomodin na fa number no sisi a Jeffas a dream is me vagina TV tsunami body na me to me bo ase bo Jeffas na me jeje it's answer meaning the aya mame bit of way menstrual pain and typhoid malaria and simple say yare ahoro bi e ka ho bia no bit of way tutu America e betu ase Jeffas mixture papa obema waye mre e wo mpem antimi mu adwuma yie na obey sori odi wani ma ye fom cassette ya o just on nam so anyhow that is it wadwuma ye no enhani enu nti Jeffas P capsules pe Mrs. Onim o ba be kokwan no so abomodin afa baako na mene na de ma ho don hwere baako pe Mrs. Oba do so wanyane a Mrs. Onyane biem bomodin afa number ne sisi anom de anom dia ego minimu a ekoyo bitremu a angel beverages pichu ho mango ho apple ho na Nicola ne krade ene ne jai birofo baby awo bia no tutu America na fa number no dodo bia opetu bia me se mi ankasa na yas me de bebro angel energy drink me koba say na mabra me nom kakra bia na me ho esisi me ho so beautiful bitri hwi fefefe cute cat palo and na wo max and ashamatari kama say says the offer dia pa and piano and intimi so me piano bi wate last week so ashamatari says baby I will be anyankopon wonhra pa na cute cat die yeah if we dey kire mu abeka junction this ho no mo bus stop ho no mo a be se dia wo so wo the cute cat bia wo ye fake anypa no I just say dey call FDA na ye call that's what person be ria cute cat na ye siu ni boko I say the insie dey me ya dey we me say we ya me mfio we ya na mama me lawyer na mama na tro boko ai ati ya say Germany ni dey kama nkwa nkanye o say no ho we ya na ya na me siu me nkasa o dey opaf me ni twitwi form ye me dey me mfio lawyer be tro mama me ntwa me ho na me koba ene no a different level cry. Atadre eneya sedenne pedofo sebanu ufie nkonya papa padia mitrema furniture papa padia eye papa go furniture pe ene betimi ama nkonya papa edimu na efe na hodini wom.
titiri fu wo Ghana krom ha ne abrochire be bia de eye papa go furniture pe e na ya chi atum delivery baby a ekobia e free afi yegusi ye sales ndendende ye womu a ekosi next year January baby a obia no papa go furniture e wo ho edema papa go furniture any challenger no challenger papa go furniture enkonya papa papi. Ready for something refreshing and great tasting? For your kids' enjoyment? Angel Cola! For your graduation enjoyment? Angel Cola! Beach hangout? Angel Cola! For all your refreshing moments? Angel Cola! For your parties, get-togethers, events, and celebrations, enjoy a chilled bottle of Angel Cola. Radio Grandma, today is your day. Over to you. Thank you. Enjoyment Cola. Angel Cola! The Enjoyment Cola. Enjoy all your moments and fun time with Angel Cola. This advert is FDA approved. Hello. Your friend is of Mami Nana Hayford. Me yen century. Messiah actress. And then you ma who do pee keka ho. And na medwuma dinti. Ma po me den ho hia me papa. Na se ban ma po me den ho dia. And one Jifax mixture. Bonje. Jifax mixture nti mitimi gina pabwa tenten so. Just say Jifax mama your best simwan kasa. Mini abema. Ebema wusu wa ye be mama pa. Senti ameji Jifax mixture tumpre kopeni se. Edro no hote ye di afa abefu nimdie kwanso. Eni fidie wonwosuom ena ye ne frinchem kroje. Ye no nti ma ye resadie. Enu wane Jifax mixture. Na momitie enye ma penfo oba a oma akwala nofo ana akwala onyenya emfie dumienu. FDA ahwehwe saa edwadie nkrato yi mu agye atum se eye Jifax mixture pa. Ever since Niao femu biano enkaho. Ever since Niao komu biano enkaho. Me say ebeye mema wakwa ababiem na kai se eye kwajo shoes ena ehye mpaboa bia obi abrapani na me wonhira wo pa wate enwuma okohwe eyi o hwa eye hwan ObaapaChristy ano ho fe na wonim de boga ba kope Ghana gospel shatter the whole Ghana me pacho eno die wontimi nye the title no ne ho fe ne ho akono animunyam no so de etemu chuku o hwa eye hwan yankasa ya de nyina Obaapa ObaapaChristy guys ano de kwen mada ano de wie geht es dir Gut, danke. Und dir? Gut, danke. Sehr gut. Ich liebe dich. Ich liebe dich auch. Pacho ene aso from you your badem was and me papa Apostle Thomas Osei Manfo my spiritual father papa we me say me nhia me papa en ka me ntiase ekene enye ne sa metie ya me to ebesesa tama na ni da so asano na menim ze ebesesa na menim se me san betena makonwa yi mu in fact se papa we ho because me di ne ho adanse a media me sorry time no be gini nyina yen koma na kwaba daddy me vajo akwaba Nayas. Yes papa The American say yeah na. How papa pacho ho ye O nyame. Ya ho ye. Mo mpa ibonti ye ho. Ade ache ne de na ade ache. Awo nti ye ho. papa Yes. soft mama ho ye
Ne ho ye. And na sorry call boko. Nyame. Sunday service di. E ya na no di. Nyame. Papa nyame nhyira wo. Onhyira wo nso. Edu kwasi ada kwa sorry. Any counselor ni ade na obe wiasa ba. Oh papa nyame nhyira wo. Onim anya me na ene me be interview. Wow. Oba na be interview. Na ye oba na ye oba. Mami ma pese me ni be hia Ghana ha ma for pen am pese me no mu hia. Wow. Omu nim me da. Wow. Ame bompa ye ma omu nyina. Nhyira wo. Daddy. Nhyira. ObaapaChristy ye nipa bi a nyame ahyira no. Amen. Odo ho bona nyame be hyira wo. Wow. Na ni sister be bie ni shop ano me na me ko bia no. Me ko ya no ka kire me se Obaapa be benti me ntwen no. Me twen ya no ma na ya na course ne door so wo me so wo Shantan Alaji ho baby. Okay. Wow. Oh, okay. Nti me tu me car na ni sister friend me say wa bedu. Na ni sister ni me say me pese me hia no. Hia no. Obaapa ni me say na busua no me ka ho. My God. Wow. Because Queen Debbie I am madam for. Okay. Oh. Ono ane mame. Hey madam for. Oh, Hey. aso. Okay. Aso. Aso. Wow. Nti won so oba ye nyina ma ye din. They me pese me hia na mu ba akọ no me hia no. Amen. Nhyira wo daddy. Amen. Nhyira wo. Nti ye da nyame ase. Ewi ase sombata ye keto e. Nokosem. Ye da urade ase. Na de we kana se nyame nhyira no. Amen. Asa. Nhyira wo. Oh, oso waji nhyira ni nyina. So minji mi na yesa be se ja me. Hey, sis. Me pacho da papa nso ase mame. Ai Senya papa nke ne wo me hu me fefefe se. Oh. Na yare pa. Daddy nyame show. I think so. Efa sister Debbie so. Debbie's closet. Oh, okay. On TikTok so. Oh, okay. Na de papa mame. Oh, okay. Na me no me hu da. The nyame ase. Nenye. And so na asesa. My God. My God is aso. Destiny changer. Cash. Shebrese safo nyankopon. Papa nyame show. Ba ya na sister ka kire me say ya me nda wasema no. Na me nim se da bia nso no e ya wo hye okokuo mu kan me. O ka say program na me hu ba bi kra. Cash. O kasa free. Ai na me sister bie ne nail shop na boy free ya. On kan ba wo kasa na me hu ba bia. Aw. Ko se honhom no. Aha. Ya me show daddy. E da se ne on pa ye ne wodo a. O de adome. Me de nyame ase so se me hia wo ne. Thank you. Ya me show papa. E be sesa na nwom no hu ne sei. Ye wo mu ni se wo pe obi asem a. Ha. Ye nto no hope. Me na nwuma ye me de ba ko pe na me bo me ka mu da bia. Okay. Mfro me da. Wow. Hena me mpese meti obi anso kra de. Ono ana metie. Wow. Apima titi agu. Oma titi ato na me won kwa de. Na me won kwa dia. Ano pe so no nko. Yemfa mano. Says pacho mama. Aye so no nko. Yemfa mano Yesu. Eyo noa. Mese wona ye ne won hyasie no. Enye wonyina ne da so won kwam. Edukun aminum nyankwa no. Obi anom so onte ase. Enti se me won kwa me wa woden. Humi didi kasa ne Yesu adum. Wow. Yeah. Yes. Ensem ne modu. Chese. Enye nipa nyina na enya ne sede ye nya no. Obi kra se wo kọ. Kwan kura wo fa so na no aso na wonam enso wa ama dukura mpa wo da so de bia na oda so ona na me tie TikTok obi a wose na one nkrofo miensa omu nyina awuja no empa kro na aso wow enti no se wote ase na wo nkwa enye wunyansa na wo hunu mu na wunyansa bi na mu mayadom yakwanya na nyame de ama enti moment bi a wo benya bia no e wo se wutimi appreciate nyame. Yeah. Shapa. Daddy nyamisha. Daddy si ama akapela. So akoma to you. Makoma to me yem. So no obi hia na one ne kreke a. Yeah. Enimu nkyere ho. Nokosem. Ma one ne nkreke a da bia wo kyere ho. Wow. Enokre. Enti ono me ne hia dada no ye kreke.
Emma for Madame me catch us Vivian Joe. Me then that she once. Away ye be as. But how him say me bonfire man. Oh wow. Sama for was spiritually. ObaapaChristy, Vivian Joe. Was soon many or much. Wow. And a papa too now. What to what to me? Wow. My God. Wow. I can't will be fun and quantum. I can do it. Let me here because me promise him. I know only me. I'm a promise him. Daddy, the two now can also see. Two now can first show bottom down. Kakatre, yeah. On says, and come time. Pension bottom. That they are working. Oh, okay. Ebi ana nyame abo ana ebi awe yi ato ko pe se bepon. As anyone genau. Genau. Okay. Says Ediana inspire for Emma would decide you winning because I say enum would the baby a hate ni nyina so ekasa no kwasem e kan sem memudu no kwasem e kan brabo mu nsem e boni nyina atofa e den inspire I mean who na say baby am free no e howa. Okay. I was nobody and nyame enam ne hu mobro ne doso asesa medin enti de mi ye bia no me free makoma mu na me sere wurade se papa de mi ye enye se me mani monyam ntia nemum sade e be ya woni monyam be ye kese enti no ma wonsanye kese ye wo wow yeah enti no uhu se da bia ObaapaChristy de nyomba na ekonani mu a enye ma ho oden nyame pese ekonti na eko na to ne ho mo eko me de me ho ahye nensa so mfa me nye de o pese de be ya ne ma ebenya nkwaje ne ahotoso de meka obi ene won mo nimu but obi ho a wonim baby pot ya ai ya also ka say baby a wo free no wa hyase e na inspire o nti kan wa hyase kakra kire ye ka baby a me free a me ma me ne me papa ni bi okay aha na me ma me wo 9 okay Queen Debbie papa bo adom ona to boa me ei me ka obi nko na nka mewu eka obi nko mi do ni mi ya na oya kete wisi nti ya onye Queen Debbie obi aye chia why me ma me wo 9 me na me to so 2 ma wo 9 mpacha bako 9 ai me ma me ne papa nyina wo ho omu nyina wo me nchen sisi ya me ka say wow e ma sen na me ma sen e ma 4 me ma 5 wow yes so mu nyina ti ase mpacha oh wow ye nyina aye wo ho na me papa no oyeshu maker I say wonye biem aha I say we join it kwa our sorry Assemblies of God enu mu ne e wo meto na da shoemaker but ono na na to nyom ankasa na like yankopon fa so a yeah oh okay but ono no to her life not to okay empanyimfo nyom wow but I say the oto no wow Assemblies of God or join na kwa yeah eti enyum to na start with him fine if na wo dey social to dey metimi aka say starting from school okay starting from school and primary school and say your friends say JHS okay but me started from P6 in that kind of okay na me ko division okay school be no division na wo new swami old school for no new swami okay Kumasi new swami ya wo me Kumasi oh okay new swami so na wo me so na me ko school okay na me ko to aso JSS o adadim ti ho na me wie JSS okay ba me wie na man ko give me certificate no me pe school pa de enti ana ma me pe school ne say na me pesoma okay na me pe ne say teacher ni be frame me say Christian atwene beji koto aduane koto abetie that kind of na so wa bon na me ni ma de o say adwen ne wo ho but say ye ka say u ready na me ni ma de na uniform no so utimu say be fatal ya de meto me papa enti no eno ana enti ye school mo ana fu na me ba hallelujah voices ene ene na mo sorry mo enti mabre abobo shabo ni bia yes enti ye ka bre in the fear me na me boa me ma me ton ice water ice cake cake anka me ton bibia bi wow me ton force na me de ko safi be kwai safi de bi so me chini mabre wow enti no nyame ma that am not confusing oh me fa na say na me wo be 18 oh yeah 18 20 years na me ko safi ne we
Wow. Yeah, 17, yeah. Oh, okay. E yo ma me ne ma anameka say ebusua no se na ne mu odin no na wankasa wo share wo nkran say wow be force dia support ebusua na so say it say ahun say me na makoye Obaapanyin. Okay. Obaapanyin so de wo say wutime boa wo maame. In the kwan bebre mu ba me maame nso nya be ma papa to the extent say time na me maame no amoton me kai pa na me papa be sorry ahomache be 4 no wa be soja no de nsu asi so ti me maame kra e bia wa nantem e bia on be stew no me ade nti wa nantem ba me papa be sorry asoja ti me maame be sorry na me papa no amo no nti no e ye fear like the way city no e maame ye den e na me boa me maame bibie no ma be ka chem say menya eniema sie mu aduane no mu e ka say first na me sua aduane no ano me maame e bi okwa yi obeba no so ye nkwan na me refi mu nam kodi agro kakra bi obeba na nkwan na se ahye Jesus enti no mesua ade bebre na aboa me na the way I see chere made no ye chere me adibuo how we see ni nipa kasa nti no I just don't talk me kasa me dwene ho sa asem na me beka no hurt nipa no before me bie ma no so what you say ya enti no na me obi nso amefoma me mfa ho say o ya akwala na apanyi yeah me power chew so that we move forward. Yeah, that's how it is. Yeah, Nyamisha. Let's have about say. Papa, ensema ahofe. Oba ahofe. ObaapaChristy. Ahofe ndem say you free hono ma wan hwa. I just say my what I say. Ensema okay. Ene no ye ne ye manetia. Say ye kire mo ne bi say ya. Ya na dodo na afa say ye hawom. Ye hye mo so. Intini nsema okay. Ususu say wadaroma. Sanity, wadwenkyere ho any say because any o can no boa ne maame I mean no ton way or ye way metiase but ndipa bi obeye kese daache no obre okay that's the word ndipa bi obeye kese daache no obre na to be honest with you say ya me no kasa no Obaapa ne fie ye enya se wo kana sa ni sisters no wo mu obi Yami ayom ye. Yami asesa no. Bene nete ya wo de ahwese o mbe frɛ no. Me ni nuanom bebre ni me ye fine. Okay. Entinya se wo ka na sa no. Asase ne na enye. I say there. But one say Isaac. Asesa. Abra Isaac ebe hira ne ba Esau. Na hira ne pare no no. Eye papa ne ya pa o. But wodwene kwachiri ewo sunsun mu na okakere ne ba ne se hwe enhira na pare wo nenso so be kentira ho the word nenso no e kan sempi ni nuanom ye nai efie nye but nyame afa no so wasesa fie emfa ho ne ba bi a woda ne no enipa be ho asrew ana Ghana hase yo ho se utie yese a untumi nko wanim da pasa wadwene no Ghana ha se utie yese a unko wanim da but one kasa na wasinsuo no hye ho den se obetwa me see me twa se si ai baby ana na hyase no na enye ne classmate ebi ye bank managers now ebi ye doctors now ebi ye pilot now e school na dom ko wan ko bi but o munya din ti se wono enti baby anyame de na duro no kra won fa ne nuru baby o de ne beduro wow amen impon you amen wow so what ya say me se ne nyom no eno na de ma bedu baby a mejira no afimo atete agu Ebesan ba bo papa so mama na ensem ne modu says me do abrabom meka se edien na obidi ayewa obeka settle now untimi mfa nche nipa ne da ai go so hyewu me da se de ohun me ne sa na metie menye nipa me kipi nsem atwam because the woman nim ne doso and abrabom no
de ubehia no ochina no wunim nyame nkwa nanim ba ni nyina mu no settle na woda so ewo nkwa na wanwu a na wo de aseda amanyame na wo movie on enti no me de to me de mehunu de meti bia na mehunu se etwa se benti na eba enti me mentena hanka se obi ayamade na ade ni wo mitirim na dabi ma dwen no ewo botaye ma de foforo okay. So I don't keep past things. Sis, obeda benyane. Na yegu wani mase. All over the world. ObaapaChristy. ObaapaChristy. Say ene ya na hono. Na say na me mano ebusua no husband isi hono. Okay, obeda benyane na yegu wani mase. Nkan bi she e wo wiase afa na nyina. Da bia be fe bia na Obaapa. Yegu awie ni guase na yegu dia na be ye no. Wow. Yeah, you can't do nothing. And on America say the most important thing is say you not lose focus. Focus. Because o obotaye. So what you say? Ena dia wasa we ye ne say wona ne mpe wi dia wo mpe wo kanko. Dia wo pe osun ni adwadwo twa no. E wo se wo sire nyame se wo ma wo nyina ntena se nyini nche na wo hunu de wo mu nyame be ye wo we se ada no obi bisa se ada na akola wo akola onfa se de wo ne to one man ko se so won sire wo di su ne pie because ye wiase mu no waba ene ma bebre no wo be hia so what you say to di kan su ato wo dada so wo nyame che no nti no in life no ubehia ne ma bebre e wo wakwan mu ai sa wonam kumase kwan na wozi wo kokumase ubehia portos o mu anu ahia papa o mu anu wakohia de enya kora nanso ni nyina mu no the most important thing ne say nyame de wo bekwakodu wo destination says wo jini pedi o me shada nyi ni pani sa dentia sa bible say me yemfie ho ntu nipa so okay sa what you say nanso ye ni nipa na te enti ye hwe ye ho yi okay unti bin kase nipa ma wo nche na emum no wo ya hwe yie wo nipa ho okay because sabi bronsam timi fo obi aso ye adwuma sa wo tiase enti no e wo se o ma wani da ho e wo se wo ye wise papa pacho wadarma brem kakre na enjoy homra obi anyame ahira bia no ayen kanasa okay yeah okay ana medin ka tro se no kwasam ne se nyame pese wo ye kese a wo be fa de ye bebre ono awabo na adwen podada de obe ye bibia wo de ye ko me nka bi se wat ya se de wo pese wo ye no ye na ko nti babia wasi wo no na gina ye no wo kasa wo kasagu wo how ebere bi mehwe na video bi e wo social media so a check akra video na mehwe no ma me respecting them more me be pay na sem more first nipa na me tatie ne nwom pa ye Reverend Esther Nyameche okay your time for no beye biara yes sama me no I'm tatie ne nwom pa boma Obaapa nso atamfo no de mu beye bia no no still wo ani je boma e wo Yesu ai ana me say madam no ohima no me penasem ti u ka say ono na eba nka me ma because me penasem ani we dey ma surprise o pa because ono kura wa kasana na no chi ya metene na si oh my god wow thank you daddy nyame nshira daddy lumba na awu no de want ase nyame mfa na kransi okokumase krofrom hobe na onam na odun daddy lumba o ye singer na bia ono so to nwom okay onam na oduru ba bia o te se ha ObaapaChristy wa ha ono no si form se maka akochia oba no okay wow aden na esie acho is so mama na enjoy home I was for my nya for so ye basisi On my long and stressful day,
I long for the refreshing company of my favorite companion. Wow, my favorite. Tomato onions, maybe tomatoes. Hi. Oh, hello. Please, I need to know the drink you were enjoying earlier at the shop. Sure. Even on Sundays in the market, nothing is for one. Makuma swaji. Guess what I brought? A refreshing companion for you and I. My favorite. Angel Drinks. Nyamepe, nyawenejehu. Angel Drink. This advert is FDA approved. Ebusiafo emu akwa babiem enna se kese ensan enkoma aboafo a wona so masen nyina Papa Go Furniture, Angel Beverages, Jeffers Mixture, na Omax Fashion, Cute Cat Palo, Kweju Shoes. Beautiful. Interest. Hide. Nene sani ambre ne konje wan hane yentimi ampeke uko. Iti fa messages ni nyina fa number no eda o screen anim no. Na fe. Na ne yentwetwe nkomo. Ai. Na kaize number na eda ho no soso. Wa homaso ato wo se obey wo ya ade. Enti edu ba bi a Ghana ha sei no wunwu ya ye mo wa bodi. Oh, and I can say papa. I say me no what can you? Ba no kwasem ne se obey wa ya ade. Cre. E ma he na to nwoma a obi aye depress e be sa ne yare. Pada nwoma a wa bo ewiase ha no asankofo bebre yare. Ajinkofo bebre nkwa enti nka wote ase na wo se ye hye na nimonyam ye se wa nya bibia ma wase a oja abo no kro no se wote ase yeah papa enti sometimes me dia makon bebre ama no de ba onim ntokwa dodo amakon ya bo mi bi ono so enti na obisa memfiti ase ase nyom na metie ye no etese me nipa na me panasem enti nyom no obo a o de guitar na nkasa ya chen kra metie I'm sure sweet daddy says papa kasa obo daddy lumbadi nyame nshirawo amen nyame nshirawo amen onshirawo amen onfa nshira no amen ene papa nshira no ebi nso ye na nso yeso amen nyame nshirawo pa says one daddy lumba nkita hodi etse because the papa e kan no esa na tie ka mi bebi sa okra yeah ana say mo latest bi mo ya na say e just ebusunya keke pese yehu me da se bebre daddy lumba ye obi a opemasem okay na me so na me onani bebre me penasem bebre yeah the papa kan ye mu ba ko wow me kai say adabi me ho no mo ana Roman father frame me say oba ye twam na me kire daddy say ha na o ma me wo o say o ma me no papa o say yenko ne yenko chia wo mo o mu ko chia me ma me ne me papa wow yes and daddy lumba ye obi a obo a me bebre na ensem bi a o ka kire me abo ma brabo eguso ebo wa me edu mre mu edin a na nipa nyina ye mi yodium eye kokasa no ono ne nipa o frame o say Christy won nipa kro kasa and the voice ne kra be mu nipa kro that time na me Holland na me ko fair train akọ Germany wa say o papa ni lumba boy and no so just say unyum ni nyina na says anodin ena ba akukuru ekumi ni ye enkane na mesoni ema enkane no says ye pese ye bisa say niema ben ena na osusu na esun oh ane ye so mu no ye de tawlo ye chimu
ne atwen ama na wo ansa na mahye enka ne no na me mpabo akora no obi na hye na wo de amame ahye bi se wo ti ase anyum we ba ye papa bi ka wo se ma me wa mama kai machi wow me kai mre bi a na mete me step madan chen na that time akura se ye nyina ye kwa afuo mu a ya ba no oma ne maduane kama nanso me maduane na je se di o madi aka no ene bi o mbeke kan bom di ama me wow na omu wi a me da mokase na mse mokase na ne de o si jade kitchen ai that time no enye na ya kitchen ye ho e fa wo fukura wutimi da ho ma de wow enne wo si enne sa me hwede nyame aye me wow ani fie ne ejapade nyame de ado eye no kwasem se nyame asoe no ena wona na nke ye keka wo maduane ase bom na ede ma no ene sa nkrofo ne ba ho no mu abesere ne nsem aduane nyame wa yo yi what is this abroso amen says latest no ho asem no ode ne ho obede pon I know what they when him says what the mami akape nanso enhira beka ne openya mesom se me hwe babia na me fira na me hwe ne wakase na ba mobu a enka woni mu de wote wakoma mu a se me kire mu de me de mani akohu a o se kekere wade so a me ne namba sana na ni hwe me o se me fom ne kra o de be che me se onyankopon be hu obi moba na nya na yaso se nyame be hu obi moba na nya ObaapaChristy dibonye ni bi etesame ai ntidi nyame do no do so what you say enti wo ba chorus na wa say me ananka ye fra nanka menka wono enne wa mama sabio ao owura ebo abantofo ato atwene no a enidaso onim no wo fa ye nu yo owura erade ma pinisi enyi na kire no wanye mi mu ya ka pinisi a what you say onso hwe amani a wakom enimguase a yagu atete atemdie erade ma pinisi enyi na kire no wanye mi mu amama tamfo da enti mese wo nyame a wo adinyina se wuni nyame so a wuni nyame asa wa asema mobo na wa asema nyame mobo sei enu nti fa Yesu ObaapaChristy me say na me share da yi mani na won say school me ya na obi ho na otim say no oye guy yeah na obopini me me pacho o ye ObaapaChristy oh oka me sim bebie ma no hu me sena wo say yo you know edru mre bia aduane bi ho na ma kon dopa wo re din a wo na ase me kwata me de makwato wow so ti ase enti no Baka kwato so uni ane brother Sami. Kwakwa ya toto no papa ka ya no ohun de mpe. Wow. So enti no eduru mre bi na de ahobrase ne to fom a nyame pagyaw. Sa akode ye obi a mepe na asem. Okay. Ono so ye nyame ba. Ono na nyame bo no. Wow. Na de nyame de ne ba wiase a wo be ye ye no. Okay. That doesn't mean say won kan nyame ma. Wow. Na wo wutie ne nsam na meto ye no wotimu say eye hunhum mu nsam. Na makoma so ade nyina ne se nyame bema me da kora metimi ne na ya adwuma ene nyame de ama me nti nipa de wubusa biya no che ne beche nso nka ho ai de ya me de nwom ne ma na oto ato so sesis emire nini ensem we na me de ato ho ama na eye no kwasem se nsam na me de call ye no ene ne nsem no na eye pepepe sis oba home eti nwom no ekosei ma home nyame aye bio eko fine okay ba ku bi no so wo so no so apagya ni mu pa no weapon how many albums 12 12 enwom ne makoma ko 12 na wo so
Says what I want single. There be single no. Ah, as na enwum no ebi agugu wa che. Baako 12. Baako 12. Ni nyina so ye powerful. Ade obuafu Ghana for ara. There be don na go wo mu. Asa me pese obi ayi ni de free. Obeso. O de egu ye so do. Because and e be din kra say ayi se mu nkofo yi obi e be nwumbe 3 or 1 album so. Baako 12. Edem pa na so me de nye dem mawura de. Nye dem mawura de. Wow. Dem mawura de kra. Obeso obi a hwem. Obi ayi ni die wo. Obi ayi ni die. Wow, papa yi ni die wo ma. Wow. I'm so me yi me die. Me die am say ni nyina ya me die. Wow. No weapon. Baako e kan won na we say. Aninya na hwenanya. Wokamia woninya mienya. Wow. Fisa mienya mieni kosia. Waninya na hwenanya. As in how? Say bibi to wani a wani ohwene be bruise you. Ana Hey. Onua. Baba. Ano din papa. No kwase mo. Aninya na hwenanya. Hwenanya. Wokamia woninya mienya. Wow. Fisa mienya mieni kosia. Wow. Ni enya miye shira no yandumino. Utumi tuwa wo say wakorabu wonti no. Ebeye jai. Sis. Enwum we ye sure say bi jejo. Ooh. What you say? I say obi atuna no agusu obi ejejo. Ba nyame se opel sa. Nyame se opel na ya sesa. Dia na ya wo furu bia yi. No wo kwohwehwe Yesu akira kwen. Ohunu Yesu na nipa atwa wo ahia wonim se wo atia se wo wura mu a wa hwa na Yesu ahu no wo ahu no enti wo se midi gini ye befuru wow ana Yesu so na no wogina fo mu onyina wogya wo mu nyina ana ko tu na ni hwe soro wow enti no bisa ho se edua na no wo fo no wa mre bibi atwa no one fem nanso odi gidie foro kwa biko ohunu se ho no obehunu Yesu ono de wofo no nakoma mu ne se okohwe ne bio ba wonim se na Yesu so ebe ma ne ni so ahwe no says ma yenkotie beka me ho ma enyi na yo odene ho nyankopon ye papei why any nado says just na papa ka no ade bia e be free tetrema so amen atofom bia amen and one thing amen emuodu amen eye nhira eye oja eye powerful nyame nhira says it's video no da be na eba me pa cho nyame ya adomo a next month yeah. Oh wow by be beginning of next month this month oh okay that's fine oh okay wow but come on anodin na so de obi bia anodin efe edaso senya wanim daso no edaso senju tv no what is here cash edaso se hamburg what hamburg abonte so what is here aso yeah says anti promotion so ko say bibi ekoso yeguso kama na adofo nso eboa yes because nyame abase de akire nti no first ne pa na we yenwom abo se na president bi mo se pacho sende anwum ne bi ma me mate na me ti bi ache but sa anwum we ho no wow mate wow enko pacho sende ma pacho wow pacho yenya bi okay eso ka first na oh pacho sende ma me na de payo kakra ka ho e say de no payo bia ano din ko fa de ani je ne odo e ya adwuma no she nyame ani mo nyame ya mi sha Ghana presenters abuchifo just bloggers Ghana blogger ne obi abuchi bia monko so na monsum e man says it's YouTube ehimfa ene bia case say ko YouTuber title ne ode ne ho okay na obo de ne ho na enwom 12 ni nyina no eyiba obehu picture ne say se openwom ni nyina bo say album na china se mete akonya so asema hye white bi za ni nyina wo ho ebeyi ama e na the lyrics ne wo so menes can you want to Mr. for woni kire ho why said ya wo ye ne dada na we nso no obetimi aye ne sa e na wo yeah all the digital platforms na enwom ne wo ho okay so kobo ne tie ne beboa wabrabo ebetutu wanamo ama ebe hye wo den ebe ma wunyina so ya show pa says now ka say oba no oba boy no ona ne by second born no I'm second born 10 gram o watching o waso chi me no mienu nyina we dem so ne papa tenten pe o wow wow
Says what must say? No, my 5. Emma 5. Emma nkwa 5. Bachai. Eti omo nyina Ghana ha. And I do Germany. You know ha. Na me ensa wo no ha. Omo nyina Germany. Hamburgers. Oh, okay. Yeah. Wow. And I ukunu so e. Me kunu wo Germany. Ukunu Germany. Nti on na hwe nkola no mami. Mr. Frankie. Oh, brapeni nyame nshira what? Nyame nshira bebre. Oh, says patrol Ghana. And na me ka chan say me ba ha. O say, o sister wa hwehwe wa che o. Nimreni. Oh, this is the time. In fact, oh yeah. Bra, nyame nshira. I say we call Germany Erade. Says aso. E was say ba. E say ba. In life, who PSC na hu hinti a. E was so hinti no hinti. So what yeah. Ama wa ye den. Ahyameden. Ama wani nso ada ho. Mani ada ho. Ama me kasa nso ay kakra bi. Yeah. And I say no, ama ushia nipa different. Me ushia mpanifo. Ana hu. Ama hu bibia. It's part of life, so don't worry. Yeah. But yeah, ama sanken. Yeah, na make am. Yeah. Na say say na wo de second born. Brapeni, macho man. We didn't read video nim. Na hospital ama na nye part of video. Ana no near eye. Ana no ana. Onu say sa nwumo na otwa bi. Me nua wo ka ma ne bia to. Okay. So guys, me amiko na. Enu otwa bi. E ho no sa nwum no to kakra bi mam ye bre na so, but to kakra bi ho mami. Osuni obrego ohia ne atiti. Ahonchre ne medie mpo. Eya na enwa ye de. Ube hume na ma ye. Eh, na so ne mi kom no aho. Na obi biara ni mo. Na me waji yen yo. Waji mi o, waji mi o. Ojide. Sanyu. I'm so ready. Akutia na ba so. Dabi. Just say, enya akutia e kama me. E kan wasem. E direct me. Yeah. Na so nia me nemu no na ade papa nko a. Nia na me nemu no obi eni. Ade say me spiritual father so suffer pe. Yeah. Minima ayi mpanimfo a wo mu wodin. Wow. Na awo ye wo mu problem. Enyumi ba ya me hia no no se mame. Unyum we akama asema mame. Baby a first na me wo na awo ho odin ama me enne nyame ma tra me monuposo so ma wo ntafo. Wow. Nanso no behu na nka otene ka mu kama oso ka wo ri no watenem. Nanso no wo problem. Problem. Enne nyame asesa no. I mean, sure, sis. I mean, sure, so. Yeah, that's it. No weapon. Oh, bye. Papa, but you need more final words to and some adwa ho fe ObaapaChristy. Ono ni din obo. As a Saudi ho fe ka ho. Cause ne ho fe. Ne ho fe. Na ya just say enya ho fe fake ni bi o. Me pa cho we nye fake ni bi. We original. We natural. We super. Germany be ka say super. What is it? What is it? Gosh. Yeah. Hey. Hey. You be zestion. Say me call you no dey me. Cause aso. Oh, me dey me sia bebre. And should he gone? Yeah. Macnesh. Okay. And I say pass of the shop. Okay. Yeah. Auf Wiedersehen. Okay, auf Wiedersehen. And I say wir sehen uns wieder. Gosh. Wie heißt du? Es geht mir gut. Ja. Ja, es geht mir gut. Wie geht's? Wie geht's? Ja. Es geht mir gut. Ja. Papa, me bacho, me sister Penny me don pa, it's me huna na me niaje. Me don pa. Na me sister Penny ahofe adwoa ObaapaChristy. Thank you. Mrs. Frankie. My Papa bi. And me papa. Apostle. Thomas. Osei mafo. Sunsum sofo. Omo refi ha no. Nayas me say ma ye nhira. Je bia so. Asoko. Papa, what's your final words? Show. That's here more dear Nina more sunny and denominative That's right. Because a man who finish here, one her attention a foul. And then me am who's from Papa Kakra. Oh, I'm farmers. I'm the one I may share more. Young baby, I may share more. For her, almost I'm at the whole deal. I'm on your more dear. American say, chat one is a Yadanyamiasi, a more Obapa, Nenkwa. Ne no kwasem ne say one day bi me ho na brantie bi de na nwom bai say me moso mpae na obeyi abon na pie ti na obo nwom no na me tie me tie nsem na wo kana me nya nwom da ana
menya nnwom ba me tie ne nnwom na wo se wo de ba abonte me to na abon no to twene be okay enye bibia na ebo so mpae nyame nhyira mo me chia Ghana fo nyina me chia Ghana president former amen de wote so sisi ya me chia no na me wie ne sa na ma chia me ma me nso so mamba duna no me chia o na me chia o wote me nka nyame nhyira o de mdi twa to ye me wife ma me je me chia o fi antiama mase na no mase se Nayas man chia no me ne hwe TV no o say oh so for one chia me oh mase me chia antiama me chia nyame nhyira mo odo a moyi na didi a kire me kakra ye ko na odo no betena ho nso ama ye nyina ya kodu pepepe awrade nhyira mo na wo nhyira Obaapa nso so phone number na ya fa de ode to ho na ato ho oh okay so what ya say I am a man can sa why fa de ode to patro yo patro what papa patro ode to na ato patro you God bless you more papa